harka fuunee akkam jirtu daawwattoota kaddaatiif viidiyoon biraa kan hin qabadhe isiniif dhufe data losses nirraati akkam recover gootanii dataan kun delete permanently so data kan akkam recover gootan computer keessa irratti hunda hard disk keessa irratti hunda yookaan USB flash keessa irratti hunda yookaan mobile keessa irratti hunda yookaan memory computer keessa memory mobile keessa irratti hunda so isaan kan akkam recover goona jechuudha yeroo baay'ee namni computer isaarratti yoo data delete godhe isa harkata normally delete godhe recycle bin keessa galee harkata jechuudha data irra delete san so yo permanently delete garu as keessa argattan so khanafu isa kana akkamitti harkanna jechuudha isa permanently delete saqne software easy data recovery khajo kana yo install gone data kan recover godhe ndinya jechuudha me application kan install hagudo akko normal application na bara install gone sanitti haye isarratti click gear right click gear njoo tarana administrator sambode language nirchisa okay njani ergasi next njani option kana dhufa ergasi accept njani ergasi confirm njani ergasi install njani chuda normally akum application kan install gona chuda application kana faidan samali data computer khinyara yoqa mobile khinyara yoqa memory khinyara yoqa USB khinyara yoqa flash khinyara te permanently delete tan kan recover no gon fayde chuda easy data recovery app kan jaamu kun so finishing njani tumurame so gara browser inu fudachu gara website video apping kun rawit download ragonet inu fuda samboda option khana fida isa ana cancel jetani rakon qabu so erga cancel jetani boda browser khana le ifra chufta rakon qabu samboda mal fida gje khana kiles gone boda interface sakon fida chu interface easy data recovery kan jochuda so khana jechuudha application ichi khanya gize install interface hal display wala askesti mal argitan USB ni argitan jechuudha flash computer khanya tigari jechuudha durata kan display ni godo ittani on display ni godo local disk si computer khanya te ittani kan display ni godo mali local disk i computer khanya te jechuudha mali wan birato ko jechuudha kan display ni godo jiran hariya miti jechuudha gargadi hanti desktop computer khanya samboda recycle bin khanya samboda select folder fedan akodatani option no khay jira chuda so khana ju easy data recovery app kan jeno khana chuda data permanently delete tan computer khanya recover guduf no fayeda chuda USB mak margar tangar gubatti match flash wan khanya fi makasi chira no barisa jirtu autonomani mobile khana computer khyan connect jira option akka USB khana adufa chuda sani fo me isa khana minimizing goda mobile kesani sasti connect no computer jin data delete recover ndite photos and video da anything data wan berbada yote san bodanas exing goda san boda mi file to ko permanently delete agudo computer khira mi khama agudo my file khajo khana mi permanently delete agudo hara yoron bani malti IT essential khanjo kise jira chu folder ana khisa sami khana permanently delete agudo normally delete godo ndanda right click je yon delete godo isa khisa arkada normally recycle bin khisa arkada so mi permanently delete agudo permanently godo jira israt click inja san boda shift button plus delete ogutakattin click jira chude isa laman altakattin click jira ogutakatti shift kabade delete jent ke option yana dari you want to permanently delete nanja yes injani chu file gain permanently delete gode chuda yes genji delete ta chu file chiron so file che delete yana yo recycle bin khisa gale sinar kaddo chuda malib jena permanently delete gode me recycle bin habano recycle bin simbantani yaron disam file to komi okora wal computer seret so aske seni jira injiru malib jenam permanently delete gode qab auto normally delete gode yo kan delete option ma delete ko fode recover goru ndanda chude sarana recycle bin khisa gale so my file khajo maske senjuru isana amma delete gode wane duan delete gode fi jiru fi chude ne du matrix kay bin semesin makora mobile computer khisa test mobile khisa sorry computer khisa recycle bin khisa nar katan chude permanently delete gode so mala godu application chana sorry file chana application hana bane recover ha goru Alchana isaran delete gode USB drive miti local disk drive miti isaran delete gode desktop drive chuda file chiyan so desktop drive miti scan jan chuda sara click jal tok nguta ka gizen click jen mal lavde chuda isana gizen click interface khana afda chuda interface kun isman lavde file delete an la ra computer khiya desktop ra unda recover na goda chu one desktop flash disk son USB flash disk USB ra khan delete hunda recover na goda son hard disk khan delete ila ra recover na goda chu sanif ku kiskan khajo khane ina chu file to delete an desktop ra recover na goda jira chu
osoo nama achirratti filaashii filadhee yookaan moobaayilii kiyya konneekti godhee filadhees waan moobaayilii kiyya diileettaan riikavar godhaan adeemaa jechuudha akkuma argaa jirtan. Diileeted faayil jee riikavar godhaa jira jechuudha parsantiin dhumne deemaa jira kanaaf parsantii 20 irra jira. Faayilota amma dura kompiitara kana deesktoop irra diileettaan hunda jechuudha. Garuu haard diiskii biraan dhaqu USB biraan dhaqu ganda biraan seenu. Kanuma deesktoop irraa diileettaan riikavar naa godhaa jira jechuudha akkuma argaa jirtan. Faayilonni kun hundi kan amma dura diileettaan. So faayilota amma dura diileettee illee harkachuun hin danda'a jechuudha. So me deleted file kan jok markarta all in one my file minam khajogan israt me click ya halalu my file khiyan khamma delete lalu indin chur click israt double click zetan onno it essential khanin jalka basni timetri so khana yechuda recover gore chug matakatti samboda malang recover khan tan click ya gan safla deboda samboda aisatti recover siguran anja desktop iratin fada yo khan local disk iratin fada yo khan flash iratin fada onno option ni jira akum markartan me an desktop irata hajun so gargadin indema gargadi gizen deeme maalin godha desktop folder name khibra desktop jeen samboda asratin okay jaachuudha maka save injani option kana afda data lost kana cd bisna option ngituna dofa save godha jetta so gize save jette desktop ratti interface an sivda so no deleted file gizen kana bane data nama permanently delete gore na update jechuudha gawabdumatti so kana choice essential kana masin garse ture so data kenya gawabdumatti defanni chuda recover gone chuga baratin so akuma argartan option kunama view recover this injo isma jalqaba kan ran dibsa chu masra click getta kan man jalqaba godi kan majal kawna video kana nugarsa chu delete file my file kan jo sanamale ambrati miti isa kana bichan fila recover wan godi son khabra fila na video chu ndaw samboda minimizing godi mi khanin samboda man fona easy folder kan jo if ma create goda by default isa kana ni bantan gize seven tamalar katan desktop pe khanja samboda ma deleted file gize jo my file khiyar katani my file ki mali it essential khanjo so that's all maka tumurre chuda file paranti delete gone arkani chuda so wan brati sakas markana chu video so nda sanu fumi sana bane file khiyana copy gode desktop rete adi fadu chu bakara paranti delete godetti so isi wan fetan yo telle video so nda image to nda yo khan document badan to nda maka recover gotani chu no my file khiyade desktop rete fadu chu gabdumatti so khana chu advantage insa so application chi khana nim barbade on software khana barbana tan snifin kana chuda so scanning khagor khani daba number bachi suma la goda bakka an sanuman barbad khabira not my business barbad chudan file chuma ma frad ligudena argachu fade so application barbana tan copy godetin telegram channel kadda tv warning kabu fachira arkachu ne desan copy snifin godame no linturanga copy godetti channel khiyabanetin achiratti paste snif godame no lintura haye me application cha copy agodu sini goda chuda aye paste sini goda maka asas mal goda rename agodu data recovery app je save agodu me data recovery app और lost data recovery app ajun lost data recovery app ajun baka sambot sendin jachu desen argachu ndisen chu amma telegram channel khir galtan application an argachu ndisen chu chira bu fatani faida mun tandisen so yo imbar banu chen telegram khir google ra bantani download rakati gotan step is ningarsa google ni bantan erga google bantan boda search gotan search batan tani get into pc tani achira bu fuchin ndisen chu application chekhana get into pc tani search gotan accommodation ni metti interface kana no dufa application gargara computer san jifet nesra buftan get into pc ra buftani chu achira dimtani easy data recovery tani search odin ndisen elkavan wani search gode jirifu by default na afdi chu data recovery njani tamboda search na gode interface kana afdi samboda sejel ka kana fladame samboda download njani chu da gargadi demen download jan chu full version isa na password dindo nikaba chu da firra akumar gartan download full setup njan password dis nikaba chu da samboda interface kana afdi chu da download goda jira chu da application chi khiyana yo software chi khiyana so agat murut ni nega chu da megabyte in sati kada after yapur tu kator ba chu da so hangani download gorit ni nega chu da eka download gorit mare boda application chana pore computer khiyeratti install gorin denda chu normally samboda
fayyadamuun hin danda'a jechuudha. Daataa na jalaa badee na yaachisu jechuudha. Kana booda daataa na raadiileetti kompiitara kiyyarraa, moobaayil kiyyarraa, miimoorii kiyyarraa, filaashii kiyyarraa, haardiskii kiyyarraa doorii appilikeeshinii kana buufattanii riikafar godhachuudha. Kanarraallee sun ta'in kan amma durallee jechuudha. Kompiitara keessan ergoo opereeting siistemii jijjiirtan booda hadiilleetti hunda riikafar isiniif godhachu. Moobaayil keessanis akkasuma. USB keessanis akkasuma. Miimoorii moobaayil keessanillee akkasuma. So daataan kun important hin ta'isiniif beekaadha yookaan osoo hin beekne isin dileet godhuu dandeessan. Garuu boodarra sheenotanii daataa sana argachuu ni feetan. So gabaabtoonni daataa sana argachuudhaaf maal gootan? Easy data recovery app caanachuudha jechuudha kompiitara keessan irratti. Ergasii moobaayila keessanirraa moobaayil keessan kompiitara keessan connect gootanii daataa sana recover godhuu dandeessanii jechuudha. So xumuramee jechuudha isa akkuma argartan xumuramee jechuudha. Qasii kana irratti kilik jenna san booda show in folder kan jiru deemna jechuudha. San booda target keenya arganna jechuudha. Yookaan application keenya arganna jechuudha. Kun kana jechuudha zip qatee jechuudha. Zip on godhameef maal akka virus sinif kana jechuudha. So yoo video kun sitti tole subscribe godhuun dagatina. Kaddaa TV keessanii. Na jajjabeessa galatoomaa daawwattoota keenya like share subscribe godhuun dagatina. Kaddaa TV.